Jirra jirtu hordoftoota khiyya kabajamoo baga jiraatan isinin jecha oduu gammachiisaa ilmaan Oromoo addunyaa rabbii uummatana gubbaa jirtan hundaaf kun oduu gammachiisaa waboo akkuma argitan karaa nagayaatiin magaalaa Finfinnee walakkaa dhuftee Aadde Adaanech Abeebee ni beektanii kantiibaa magaalaa Finfinnee biiroo teessuma isitti simattee jechuudha masaraa isitti simattee wajjiin ilaameen kursirra taa'anii teebilarra wajjiin haasawanii jechuudha qalama walii galanii خنو لا لا كتر رجالنا وجيتان ريفنسر دريسني شو قدروا دريسني إنسان عندنا والله وانا جايباتي جزيني في من كنا خنقرته من مسارة موتوم ما سينه وجينا سوني ستايل ويسانة تيجو إنسان ستايل سانت يري موتوم ما ستايل سانت وجينا سوني أشبه ده فودني أدوات ده وجيسني فودني فريندشيب ده وجيسني فودني أراد كيلو ده وجيسني قرته خرانا جرتي ummanni keenya akka nagayaan jiraatu karaa nageerra walii galanii jiranii waan ajaa'iba keessa jechuudha walii galteen isaanii tun hedduun dinqisiifadha waan amma dura godhameen beeyni amma dura waan hojjetameen beeyni hojjetanii isaan hundinuu jechuudha mee daawwadha akkanumatti isin maaltu isin dhagayamaa gammachuu hagam takkaa isin dhagayamaa Oromiyaan nagee argachuudhaaf waraana dhaabbachuu qaba waan ta'eef jecha waraana dhaaburra walii galan isin kanarratti hagammachuun ta'e hagam takkaan isin hinjaa فيديو خنا ريبوست كومبلينكي قراتي الدنيا تنقوت والإنجا شير قران سنجا قالتهما أنا دون قمتي مو